ngasi phongkiba tungan tungan manipuri sifong singa masum thokiba thodo wathok singdigi maruoibi I pausing khongo saraga Manipur top channel gi maike digi myam da thamjagi hanbada BJP da voter amamam da lupa lising ani dagina lising kun faw yenki CPI Mars taraga ni thoi digi taraga mari faw Delhi gi azai bawon da pangthokiba CPI gi National Council meeting da Manipur gi CPI na submit tawkiba report Thasigi Taragani Thuidagina Taraga Mari Faw Diligi as a Bona Pangtokiba Communist Party of India CPI gi National Council meeting da Sarugyakiba Party Sigi Manipur gi Mihut Singi Makedigi Handak Pangtokiba Taragani Thuisuba State Assembly Mikhaladuga Mari Lainaba Marik Sumber report Ama Tham Credit Dankak Anitona Pangtokiba Mikhaladuda CPI na BJP bu Maithiba Pina Pigidama Tuan ba Secular parties in Congress, CPI, CPIM, RSP, Forward Bloc Amasum ZDS Yaw Manipur Progressive Secular Alliance, MPS ASMK, Mikhala Duda, CPI Gimekedi candidate Tara Tadona Bohona Kiadubo, Alliance Kayanavagi Matungina Subnatagi Sid Anik Mirep Tadoki, Ahum Kurai, Sida CPI Gimirepna. Common candidate oike duga kuntraga teret kaksing esitana alliance manungda friendly contact tonki have wapum su fungdoki makasa tarakpoina to papa mana Nagaland gi kezol satagi Manipur government sifai lakthok tabagi mayokta sapona pung humdraga ni thugi ban Koukhre Manipur gangam kai lonari ba Nagaland gi Kesol sada deploy to Manipur government ki khulai pai ba sipai sing lauthok de habigi charge ta Manipur na Nagaland ge taina bangam khai Pareng bu konsiliba Southern Angami singi apex body am oiriba Southern Angami public organization sapona pung humdraga ni thugi ban Koukhre ban gi khongjang asi tha sigi kunam sum kunga mathugi lona ba ihing nongyai matung pung amadagi hauradun March kun gomdagi ihing nongyai fawa pung humdraga ni thu chupna sathagan hairi bangi khongjang changsilagani phongdorakiba sapogi makedigi thamlakliba wapam singna Manipur government na state asigi khulai paiba personnel sing Nagaland gi casual sada deploy torakliba si tinigimi public organization TPO na lokiba warep ki matungina nakal anigi marakta yanakiba agreement adubu thugaiba thawong haki Sapogi Makedigi Nagaland amasu Manipur gi marakta lairakliba lamgi sayena buwa thoksing loisinana ba kyarak hanna hairabasu thabak to on thoroktabadagi pung humdraga ni thoigi oina Southern Angami Pareng daliba mafamising amasu National Highway fabu konsinduna khongjang asi sathagadabani hai adong oina ma khongjang sing asigi manungna komtok payaba kharadi komthokani hai adubu Manipur romdagi lakadaba private amasum public passenger gari sing posai pubu gari sing yauna Manipur tamna sakadaba makhal khudingmaki gari sing di banasigi manungda sangthok sangsin tawbu yaro hai aduga banasigi manungda komthokadori bisingna medical emergency gi gari sing yauna paramilitary force sing gi gari press amasu media gi yauna mahiroi singi ni hansu pausna makhatana phongdorakli Makasa tarak poina to papa mana gari sinba hanthana balenga na athubada odd even formula satnarabayai awang nungpoki reason gi manungda Shillong bu fazaba mafam amani hainarabasu city asigi manungda toina traffic congestion thokpana masak thiale city asibu masak thiale ba khudong sarabasing wakal thamladuna Meghalaya gi transport minister Dasa Khat Lamare na phungdokibada Shillong da hauji thengnari ba traffic congestion asi hanthana ba athubada odd even formula sanaragani hari city manungda gari chinba hengalakpa asi hanthana ba lengak na hana na khongthang lokhat palaikre city manungda leramba lengak ki officing New Shillong da hongdo hon ki edubu khongthang asina gari chinbigi sang yamna hanthan badi ngamkhide masigi maru eba maramne city asida gari masing hengalakpa nani haki Lengak ki matung in city digi asobo officing New Shillong area da hongdokiba sina traffic da asobo mating ama pire hari Meghalaya da odd even formula asi ahanbo ina COVID-19 pandemic manung da hongdoki adubu samana ba formula asi hauji Shillong da traffic congestion hengalakli ba si hanthanna ba oina sizinana ba khanaragani hansu paus na phongdorakli Makasa tharak poina to papa mana Russian forcing na artillery attack sa thabada American citizen ama sikre State Department Ukraine gi sarni hipta Russian forcing akan ba artillery attack sa thabada American citizen ama sikre haina State Department gi spokesperson amana paladuna media report kharan hairi
स्पोकपर्सन अदुना सगोल सुनमी की अथेंग स्टेटमेंट अमदा फोंदोकिबु वाफम पल्लदुना BBC ना हाई मार्च 13 यूक्रेन US सिटीजन्स अमा सिकी हाइबसी आइकोइना कन्फर्म तौरी लैखिदबसी गमरी लैनना आइकोइना इमुंग मनुंगी अवाबद सरुक यारी अरुबा मतम असिदा आइकोइगी मैकेडिगी इमुंग मनुंगदा इकाई खुमनब उल्ली मतांग असिदा आइकोइना मखा ताबा कमेंट पीबा ngamde हाइना स्टेटमेंट अदुदा पनखी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पल्लदुना BBC ना मखा तना हाई विक्टिम अदु मसक खंगले मार्क की ममिंग जेम्स हिल कवी मार्क सिटीजन अदुदा खुलाई पाइदबा सिविलियन सिंग द आर्टिलरी अटैक सथगिबद सिखिबने हाइना सुपाली न्यूयॉर्क टाइम्स की मतुंग इन हिल हौकिबा डिसेंबर दा यूक्रेनियन नुपी अमा ओइरिबी माकी लोइनबिगा लोइनना यूक्रेन सखी लोकल हॉस्पिटल अमा द नुपी अदु लयेंगनबगी दमकता खोंगसत अदु सखिबने हौकिबा सेल खरा सिदा यूक्रेन ओइरकलिबा खुदोंग थिनिंगाय ओइबा फिबमगी मतंगदा हिल न तोइन इरखी फेसबुक ता इरदुना माकना हाइकी मदुदी नुमित खुदिंगी मियोय क्या लांदगी नंथोकनबो होनरिङैदा सिखी अहिंगी मतमना नोंथक्तकी बॉम्ब थादरखी लैबदा अदुकी मतिक खुदोंग थिनिंगाय ओइ नोंमगी मनुंगदा पुंग खरदमक वाई-फाई सिजनबा याबगी खुदोंसा फंगे आइखोइदा लैरिबा साना थंगबा पोलमसिंग असिसु नुमित खरनिदगी हेना सत्लोय सेरक्सिदा यूक्रेन असि पेंटागोन की ख्वाइदगी चावबा बायो लैबोरेटरी प्रोजेक्ट ओइबि याय हाइना रशिया की फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लफ्रोफना फोंदोक्रे हाइना सुपाउसना पलकली अतोप पावमना पुलिसना हरासमेंट पीबदगी टैक्सी ड्राइवर अमा मथत मई थादुना सिजनबा होनखरे पुलिस अमसु मियोय मरीना हरासमेंट पीबदगी उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खेरी की गौरीफांता पुलिस स्टेशन की मनुंगदा मसागी सै कुनका तरुग्रोम सुरबा प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर अमा मथंद मई थादुना सिजनबा होनखरे हारी पुलिस की पावगे मतुंगिना मियोय मरी अदुगो लोइनना पुलिसना टैक्सी ड्राइवर सिंगदगी नमदुना सेल लौदुना लाखी अमसुम करिगुंबा मखोइना सेल पीबा ngamdrabri टैक्सी ड्राइवर सिंगबु फुजैबमदि ओटपीने पीबा तौकी हाइना विक्टिम मदुना माराल सिखी पुलिसना हरासमेंट पीबदगी माकना मथंता मई थाजदुना सिजनबु होनखिबनि हाइनासु विक्टिम मसिना क्लेम तौकी विक्टिम मसिमा सादा मारफु हेना मई साकी अमसु माकु लेकनरिबा हॉस्पिटल की डॉक्टर सिंगना माकी फिबम लूना ले हाइनासु फोंदोरखी लखीमपुर खेरीगी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संजीव सुमना चार्ज सिंह अदुगा मरी लेना गौरी फंता पुलिस स्टेशन की स्टेशन हाउस ऑफिसर असबान सस्पेंड तौखरे हाइनसु पाउसना मखातानासु पलकली अतोप पावमना साउथ ईस्ट एशिया दा कोविड हेंगलकपदगी स्टेट सिंगदा सेक्शन थरंग लोखनबा खनखरे साउथ ईस्ट एशिया की लेबाक सिंगना नौनो कोविड की अनाबसी हेंगलकलीबसि येंगनुना सेंटर की मेकेडगी स्टेट सिंगदा इन्फ्लुएंजा लाइट इलनेस ILI अमदी severe acute respiratory infection सारिगी टेस्ट तौब होनब खंगलखरे एजेंसी की पाव मनाय कोविड नाबगी सांग इंडिया दा यामना हंथरखिबना मरम वरगा लेबास दा कोविड-19 टेस्ट तौबगी सांग यामना नेमले मियोय आयामना कोविड-19 टेस्ट तौनद्रे अदुबो अतोप लेबाक सिंग दा कोविड की केस हेनगलकपना हॉस्पिटल सिंग दा ILI अमदी सारिगा मरी लैनना पुखलक अनाबसिंग अमुक हन कोविड-19 टेस्ट तौगदबने लोइनना टेस्ट तौरब मियोयसिंग अदुगी सैंपल सिंग अदु जीनोम सीक्वेंसिंग गिदमक थागदबने हाइरि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण स्टेट सिंग थाब सेरोल अमदा हाय मतम चाना कोविड की अनोवा बेरेन सिंग खांगदोनब स्टेट अमसुम यूनियन टेरिटरी सिंगना इंसा कोकिन नेटवर्क ता कोविड की जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल सिंग अदु मतम चाना थाजिंगदबने मियाम की इकोनॉमिक अमसुम सोशल एक्टिविस्ट सिंगदा कायरोइदब मोंग कोविड की प्रोटोकॉल सिंगाक्तुना टेस्ट तौबगी थबक सिंगसु सथगदबने इरामसिगा मरी लेना स्टेट की मरी लेना अथॉरिटी सिंगसु मियामदा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंगी मतंगदा अवेयरनेस पीगदबने मसिदा नतना कोविड-19 की वैक्सीन कापथोप यारब मियोयसिंग मपुंग फाना कापथोकनब थबक थौरम सिंगसु मखाताना सथगदबने हाइरि हैना पाउसिन सुपलकली Yaoshang ke jise manga dang mate midari loi kari tok doi no ada thaban chong doi na da kha ke ba okay ani sing ma khala puro oi biga so oh acha sí. ¿Cómo lo digo?
뭐 서로 서로. 와우. 와우. 어, 이렇게. 아, 또.